Ebusuafo me mo bibia kwa aba de ba GNCN page so medin e de adwoa searching. Otek FM omo odwumade bia watu ne din dwabrem. Na dwabrem dwumade no eye politics nkwa e na omo eka e wo so. Na omo discussion na omo eye no pani ba kodi tudwa e na o kyerese. Oman pani Nana Addo omo etu ne fo efa eye speaker of parliament no eho ewa bra o suggested say omo emfa Professor Mike Oqueye nansan so engineer omo tu ne fo awante na sise de omo ekasa Nana Addo ebete na asem no enchiremu eni yeto aba ewo Ghana hanom 7th December yeto aba no ewie no 7th January na esese omo so Nana Addo in as president na omo eso Nana Addo in as president na esese omo eto aba speaker of parliament and son omo etumi aso Nana Addo in as president na enkrofo a omo ejina Professor Mike Oqueye na afenso Honorable Aban na omo ejina na Honorable Aban no NDC na Professor Mike Oqueye so NPP na adofo abato no Becos no ntempana na NDC fo no omo dware fast omo call Parliament House na omo ekoye no na omo ekotena right side ewo babia esese NPP fo omo ekotena because NPP fo no omo majority ewo Parliament House but yeto aba ewie 2020 aba no yeto ewie ne de yenim se NDC fo na omo majority se NPP fo no omo majority yentumi enche because obi ekura 37 but enano na 7th January no anapana NDC fo ko no mo ekotena right side a majority place no na enkofu bebre no mo ekase 7th parliament no omo dissolve inti adenti na NDC fo omo ekotena majority fo omo place a na nsem bebre na esisi ewo Parliament House na ba kopa trend pa the legendary Honorable Carlos Kingsley Ahenkra and the living legend a ukohwime ballot paper or the edwane ye honsem ebeye bebre ewo Ghana hanom na woto abano ewie na NDC ni no na wenwinia omo echese ebi ensi wo Ghana bakwase mu da se president a owoso na opposition party ebeye speaker of parliament eho ensensema na no na omo discuss ewo Otek FM na penina semba akodi tudwa na ochese omo tu Nana Addo papa se Professor Mike Oqueye wenyi intini kebeya NPP young nkrofo omo wanhoden kebeya omo fa ebi engineer but Nana Addo wante na eno omo chese Professor Mike Oqueye sisi wenyi papa ne health kra no enhyeda enko yesa na ninsem kaimu eno chese to asat 2001 ewa bra owo University of Ghana na Professor Mike Oqueye leader anase penny ewo political science oba beko retirement na o retire no oman penny dada akufo nso de no ko India koye ambassador wo for so many years oba osanso ebegina for MP omutuma no ba Parliament House for 8 years and son na wasanso be speaker for parliament for 4 years inti no papa no wenyi po mo ekache Nana Addo say ebeya nka onfa emrant ne bimbra Nana Addo wante for we akwakosi na inti nse mo de etudwa issues our parliament in outside parliament the way our president in the policies call Messi Asomu and the way our speaker and Messi dealing with issues no ebe me yehuni say in fear na ye di enemy ebe boy am yehuni say next time be say yes an ebe ya naturally we no abe president intermediate to me no and o mampani no so kra no kwan bi so no he didn't listen to some of us because ye mu be kind Professor Mike Oqueye 2001 Amemiko University of Ghana political science department 20 years in you now or your head of department are all retired ho my former president Kofo de Nuko India as ambassador mo kotana for some years we we SR contest a parliamentary seat e dom kwa benya we ne sako parliament about 8 years no echi ansana wasan be speaker for 4 years nti papa na nyini wanyini chese ne have kura o kan have e feel no kakra nti president born din no ye mo be kind. So President, you say you are young, much more younger.
are na umfa speaker no kura won nominate your sales ana ebinum bo ayikwe otu din ebinum bo Freddie Westman Uble edin bebre pie but I don't know why president insist ya say papa no e no de ne beko nti me de me na enha me say ebinum ka say MPP fo no bi kotoma NDC ni babin na how mo no ne et a constitutional right. You can't prevent him. Say, o free say papa na nyini no ntimi nya adwuma no no to ma opposing member no be speaker me hu from so bia e wo ho. Enti me de ono a papa na omo ato ama no eye eno kra beboa mo mpani no atie ye mu bi se ye kasa obetie. Se asemba akopa me de fa mo afidie so ama mpani ni se si a parliament akopa no aye 137 the number of ministers na also test. Because 125 ministers also no amwa Ghana kwa mbia so amwa ye kwa mbia majority de bia ni I never said na epanyi se umu abo anwa nkwa suponhwe enti ye NDC ye kɔ anadwene nyina ne aboabo ye ho ne yede ye kɔ okay kanu so wo hwa yi ni ye pa wutimu se eduru fie ono ye nuamu bibi fo no madwu mu akyeche on se we hye batakari we hye coat we hye kaba we hye straight we hye kuntuma we ha na so mba no ma mo bo no mo bai na wo hwe ndis wase wa na mfuka na mkwale tenkunya ne yi de omu nyina ne se ye hu se parliament crack won any media for social commentators mu nyina se mu ta bibi achi ende se kanu me se yete yi apart from wo any microphone me nua wa tele mo gunni from mo twa nyina mu nyina se MPP for me ba me kama sam bone be no mo ye nyina obi ata MPP for ankunya na woni nyina de me se kunya ne tan wo de make na se ende ne ye ko se ye nya NDC ya wi atan so ahum ya ham ya ahum apanya mo nya meka se otwedi abokwa me eta ya chi a ye gi majority no and this house Joe Wise go campaign was so be ai speaker and when the campaign me on make say obey speaker and they say ya man first speaker ya man ye nim next 4 years message or deba and you on one konkonko because the quiet voice na nya of house obey speaker and na fe di akokon wa ko bondi afi na ho wotia na ho kaza na ai wanyini onyini MPP mu nyini abema post them get said me bo Professor Mays about say e wo mu say JJ Rollins na the party no but Professor Mays be fa yenye man ten be wura party ni mu say mu na hwode mu mojamu mu je mu wura ma party ni woda ache ani no and then e man this aya kono no ene opanyi ma ma so ba say da bi am na ten mu wura mu hye mu den oh wura pare wo okay we brand here with you wait me the MPP post ye man the post you know me say me tell us me constituency organizer am say me say per regional position me ban so ahwode ni wo ene bi am say wọ́n go kura ni esi no nya wọ́n baburu wo di ase o da fe di ana o mo ko tena ho ana mo ko fo na bom wo eduru ba bia nkola nkoje nkoche na mu ni nkola ho tele bia mo sin panyin wonu ni diabetes ne kaka ne ya ne situtu no enja ko kura wo dwe ne ho abodo dum yanu anajo ye gu sagunu so ye kan chigunu na dwe nyina bom wo kwere ani o hwe mbrante NDC mbrante ye gina na ase wo so ja fo ba ho anya hwe menua enka ne ba bia da soja for parliament we don't go say hey say ya jo man na for panyin ya ka ku na no an ko mawie na ni soja for no mu no mu ko so mu na mi busa about record won ya bin see that roll is the time we soja breast roll is the time soja atade kra for soja for me wura parliament e bin see that e ya tete ku so ni ma satam ye ni minister of interior ye ni minister bia e won command them ye ni president said one institution why soja wura parliament omo to me wura new parliament the state was not lawless at that time it was them now can una what government yan na kula na sere me bo papa say da bi soja for no ba won ye wi ase nyina ga say da Ghana ku asia na e say da bi petre was ya goso e ba na say na petre ba me so ko e ba mi anu ko be say da na wasam go bodu say mo wan this for any for majority mo for Joe say fu ka bi for say any for majority mo ya first speaker ni ya be first deputy second deputy fa ni nyina e ma mo hwe if you are jewa boss any ga jam say da bi sambre abani na mo to ye ni ye di nkunim if the new 106 and 169 ya broma ni mu nyina be jam 137 kan nkunim je bo tredia NDC na boy enti ye ni ye be yim speaker so me ne what the status no nyame ba be gina me ko NDC ideological school ya me se ko ye diploma in parliamentary studies ye wie no what say attention me say na dem status no it's babbing or your full institution and after the go fa go kra be gina and our experience and we are professor I say look at them here and you put them go say wiem na obedi speaker of parliament obi oba etan go no akro on wo benya ye ne one number after the go to ba utiri mu fanya ko birinku and you go for the heavy animal
papa we obatena ho no obu of pejane za no on frɛ no obu ho a oni ni we issue and zadia want to man zadia otwa afa kyerɛ ye na za na wo de akotum what we be kanu de omo ye no na mesre kura keke ne bia me kese yeni ndc yenye ba hira abre wadwu ne bia me kese efutuo de sisi a kanu ya to ba Ghana for so betia ye na de yeni yesi na wo mutam ye do mo banyi mama be si so president etunim ada benu ada se ye no kure yesi parliament dem ewiase nyina hu se Ghana aba na yeto ye no ndc na di nkunim na mbi bifo no omo wiem omo bu bukata aso no mo se afro ya fro mo fro mu no go se ayi tachi man south o no mo fro mu no go tachi man south ade no ma nya wa so ase oh alidu afedi o wiem se alidu yesi